Le hei vo in hi October ni som Monday ani a tuna hianin hei I thi gate le luangmual in kar ti la thi gate tanga luangmual pan thlak na ti han le yamina Assam Rifle atangin han le ron tla a ma asni zan lampanga jing lampang dar thum bor vela tlani in kasia a chuanin ti hianin hei leimin hi kong ti hian a hno a footpath ah hian two wheeler te pon tlana luangmual atanga school no pang kaltur ho te po engma lir thei rickshaw poni se four wheel pon se ron chuk thei lawa lok bete ti hang kong puya block a he hetlai hianin he S 407 la 407 la SK motor ti hian adel chevek mai he hi kong sira anda ania he han footpath an ron tlan lon top mai ni he scooty te pa adel chene hle me khi tlai ko panga tanga ron chimania he ma ko bete oi da pela na to sai han wan salam lai su mo su thui khop mai atla hi Assam Rifle kem chung ko pang aron tla chuan heta hianin truck pakhat a hma hi he adel chefek boka ma se thi le hliam an om lo thunga at lomom a chene le me hi po hi khit lampang ki thi get lungle kho chung panna lamania hi engtia han ti chi nge motor hi hei mi lung tla hau hi an thiar son lo chan hei po hi lak sun nge na om lo ei an no khat taka hetla hi kong pui chin khania two wheeler tan po kala boy thak khop mai school no pang hau tan po kan venga tang hianin lunglei lampang kho chung lama school kal hin tam ve a sai hi hei ti han awi am khop mai motor hi nei tu te tan chuan ril ruha sa khopang abi te kal phot se kong sirang halom lo ui om khopang nei tu te tan san se ne le me he nung lampang pe chulan po lang te lo ni he a ke te ku ko kan veng lam kal phong ania lo tinga kong pu